Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki kle nong sanshar ka rat khat archnong kilo keno bagajing shimrai ka KHADC ban pendong da ka election GHCM ka hima sora kalong ka jingpen ken ya ka riti dostur berale rumen berim ya kani kilo penpau hadian ka jingwani kendo jongki UEM ilaka ka KHADC uba Denzel Archan ban kentu ba unlum da ka dorbar banaboro arliang habede ka kamthong CM hapo ka hima sora habayo yakran ya uba kentiu khongshe secretary rat maushut Ulaong bahabayade kanika rai jong ka district council ban pendong da ka election ban GHCM ka kinhuan ki kli nong sanshar ka rat khat archnong kin sadang perkhat ha ka dorbar lada ka district council ka pendong da ka election ki riti dustor ka hima kila kedia no ulaong Teto mong yuan hang ni naka dobar kharasnong yuan berkeduk ya WM halor ka jing wan berkepat baun ai no ya ka sanot ya us maram dot ande ka je kenduk jongi nak liang hi ka jong WM u patai sai hi kalong ba penyelek daka election te kata ka de ka raju WM ka ba uang bangilai pendek nak isi di negara yang kita pergi dan saudara senang kita, ega justru berai kita mau. dah habde berkata karai ka jongi kalong ba daka diskonsil kan penyelek daka election te atum kari justul ni menolak ban pediang dan dai karai ka bakadu ka leng kasyong ha ka ban ma mentang iwan yawan gini borok ki sodal man laki raj dua sodar dan dai karai ka bakadu hi kalong baik ngin ha ban lum ka ban dadakan pediang em ni ka ba ka diskonsil ka pen bena ya ka ban le election tiku menta ki supen bena kam tu dai kan notice la ne ka disorder kan pat ai tingin sabet kita nakling jungi ru ngiwan halo jong kata isukia bagalong ba lada diskonsil kan penilai election nomor kerisi situ jungi kan kedia no nomor balai kemolong uni PCM habawan bahang ni kalong ba habawan ban yale banjing CM katung kerisi situ kalong tang CM lani ki basyong hapa kalong rim apa ka himas ora kan cila ban ya kun CM ban election tu kalong tang lada kidon kajingnya huri hura kajingnya bet kajing mom sutu jimut hayi hasem nane hakur jongki la ban penyiling election re matam don kajingnya huri hura nane kajing mom sutu jimut kajing kaseng jongki kirong ki baya bet ya dan ti ngine election ya kai pat kan mau ni PCM ru umsong sa su apa sora de kai ka im ne kasar kasanut ka jong dilong kata kan Menni iwan nakara tu nak nutli. menengi iwan nakara kidon hani nakaraj mau mang nakaraj tongtong nakaraj kedai nakaraj dingsau nakaraj remai bat ada bang tebar kita kiwi kiraj kiba nama bawen na borok ki khadwai sodar ma kila amaniawan dari nomor kapur manai la bu baik doi baji don kidang sipoi menta nomor ka beneng manai sa sora kalau kaslap tapi utak kadang masuk ha em memang ngumpoi tak khadwai sodar itu harap beri berkawai ru kolong ba naklengi mene ini ajimut ru ya UEM hakap dai berkacing penpa ko jong UEM kolong ong ba ngamla ban rai yo nongan rai nama kiwi ki klin sar kiwan baki ong bangimpat lek kerkum keriti dustul nakarali yang kedua kasus nak kedai kejongi lah ni nakiwai kedai kejongi ti ong sukumar hakaban ya kanu wan rai te nakleng jongi ajing mut kumne ya UEM baun lum yaki tu barok ke klit no sensar ki bahap apakah himas ora baun lum da kador bar jong o bangin yo ban ekran markamat ki kita ki bedai hok balek ya keriti dustul la kita ki bekran ba ki bawan ujor hau ni nakaliang ngi kum karaj maksud khalas nong ka bangi dale rengkat kikam leng baki ni kisim kiba ladep leng baki kisim kiba mensuaru karaj maksud lele andu mensua andu kusim priman ru sua belum sim uyu kejat akaraj maksud dendai ladangi ong bangin syakam tang najrong klem ki sakhi leni ki kikam ke beki gile ke kalong ka bom la ban pediang tinggi ngai ba nang ling em ong ngin sia penbet umla ban simprai mene ong ngin si penbet ya ke eksekutif jong ba ladaka isi jong kasngudai ban khot ya kata
bang ni keduk lang ki no syar long hang tang ni sautu ikumulong kumni ngin kesan lajong let's say kabuk jing hi yo em tilarau lum ha kata rukom kamut ni sautu sya kan u eu tau ba dai hok chi sya tai Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok.